Nabumbong niya ang SM City Pampanga Event Center king kulyot palakpak na ring audience. Kabang mapali ang laban na ring players ngayon Webis, June 27. Emo, ala ko tutok ng balang partisipante king karelang smartphones. Uling at ilang buring akamton. In championship, para king first citywide Mobile Legends Bang Bang o MLBB tournament king Shadad San Fernando. Metong kasi kinukaring priority programs na ning lokal na kapanibalan in youth development. Inya naman, anting partina ng pamagdown king Level Up 2024 ICT Summit, mi kasayo ing mesabing esports tournament. May gumpisa king 32 teams iba't karing miyaluwang barangay king syudad, king LGU at City College, metong yamong grupo ing migtagumpiang miyaka panuli king 15,000 pesos at gift certificates. Bista man kuno sa bendaring aliwang mapping pamamayalong ML, maragul niyang kasaw panini para karing mapilang players. Lakwas na karas king pamaniwas king bisyo. Happy niya ning kay pampalakoming stress ka rin nga ng bagay. So, tsaka positive pa kaya kasi imbis na mapunta kami karing maturang bagay, mamyalong na game. Kabalen, aparte kanu ketang fun and enjoyment akakwala ring players kening pamamyalong ML, masanting yamu namang bagay inig para king karalang pamakyabya karang kalupalang tao, particularly karang karalang teammates. Para ka na kasi balamagin niya rin banding, so itang band, ang po itang friendship yarin kasi dakal ko maging barkada dahil kanya. Mas makapag-banding kami, kunwari kayo, 5 kayo mamyalong, tapos ito, mas mag-enjoy kayo, ikaw may babarkada. Maragula ka pasalamatan din kaya na kang Fernandino at Fernandina Ami organisayang antikanining tournament ing CSFP LGU. Tininanda kaming chance para makapamyalong and i-showcase ka rin tao ring talent at pong skills ng atin niya yung buong San Fernandino. Maragul yung bagay para kening lalo na kang syudad na ng San Fernando kasi adyan ding platform tapos showcase dala ring talent na ring kaya na kon tapos atin la ring ako ang prize para pantulong ka ring magulang to. Samantala, minuna na ng PEPA siyag ng pamutuklan ng Information and Communication Technology Office ng syudad ay Atty. James Francis Villanueva ang nasarang isulong in development na ng ICT community. Makaangklaya inikimpya kalay na ng LGU ang magiyang smart, sustainable city ng San Fernando. Ako'y kaya kayong talasuyo Liana Kanilaw, ating pusong makabalid.